انا هعمله دلوقتي دي التقليمه الصيفيه لشجره المانجا. العود ده احنا شلنا الثمر من عليه من 10 ايام او من 15 يوم، فاحنا المفروض بعد ما بنشيل ثمار المانجو المفروض بنعمل لها تقليمه الصيفيه علشان تجيب ابراج من الابراج دي، والابراج الجديده دي اللي هتبقى عمر سنه هي دي الطراحات اللي هتشيل انتاج السنه الجايه. تمام. فمهم جدا بعد ما نشيل الثمار نسيب الشجره بتاعتنا ترتاح لمده 10 ايام او 15 يوم، وبعد كده نعمل لها عمليه تقليم صيفيه، او نعمل لها نهيكلها بعد جمع الثمار تقليم تحت العقده بشطره. فاحنا زي ما انتم شايفين دلوقتي كل الكلام الفاضي ده، يعني التكتل ده مش عايزينه، يبقى هنرجع فين؟ هنرجع برجين تحت العقده زي ما انتم شايفين كده. تمام. عندنا برضو الكلام الفاضي ده ابراج تعبانه وضعيفه. تمام. ده انا هضطر نرجع فيه من هنا، من ورا هنا على الخشب فوق العقده. طبعا انا رجعت من فوق العقده لانه ما فيهوش ورق. تمام. احنا بمعنى اصح زي ما انتم شايفين الابراج متهالكه وتعبانه، وده طبعا لو شال انتاج هتلاقيه راح مايل كده متكسر. فاحنا هنقلم هنا فوق العقده على امل انه يطلع نموات جديده. طبعا برضو احنا هنحاول بقدر الامكان ما نقساش برضو على الشجره بتاعتنا، علشان الورق ده هو اللي بيشغل العود، وهو ده مصنع الغذاء بتاع الشجره واللي بيعمل عمليه البناء الضوئي. طبعا فرع زي ده شايفين لو شال اسمار هيروح مكسور كده. فاحنا هنرجع هنا تمام فوق العقده. تمام. فرع زي ده هنا اهو، نرجع هنا على البرج ده، نرجع برجين تحت العقده بشطره. تمام. طبعا جراح زي ده هنسيبه برضه عشان يفوق الشجره ويشغلها. برج زي ده ضعيف نجيبه من هنا فوق العقده. انتوا شايفين الفرع اللي فوق ده كان محمل ثمار ولكن اتكسر، فاحنا هنجيبه من فوق العقده من فوق، احنا هنشيله. تمام كده. ايه اتخلصنا منه. طبعا احنا لما شلناه كده زي ما انتوا شايفين الفرع مكسور اهو، ده في التقليمه الصيفيه بعد جمع الثمار. طبعا هيبتدي بقى يخرج نموات. احنا طبعا قصيناه من فوق العقده هيخرج نموات تاني، بس سيب الشجره محمله. زي ما انتم شايفين التكتلات والكلام الفاضي ده كله مش عايزينه. هنرجع ورا هنا تحت العقده. تمام. هنا برضه هنرجع ورا تحت العقده. تمام. هنا برضه مش عايزين الهري الفاضي ده، نرجع ورا هنا تحت العقده. طبعا احنا قاسينا على الشجره برضه لان الشجره دي ما كانتش خدت دور التقليم خالص. تمام. فاحنا بنعمل لها اعاده هيكله وبنربيها. فرع زي ده مهتم بمجال الزراعه يعمل لي فولو او متابعه، وما تنسوش تدعمونا باللايك واعاده النشر.